Nyang. Oh, ada nyang. Ya ampun. Neng apa? Saya sekarang bingung, migrain yang ada becino. Le. Yang. Oh, saya. Yang. Oh, saya. Sao kurang dia? Igen. Ayo. Yang. Sao chắc kurang jangan. Igen. En. Hah? Liunya sih ngelah kosakata banyak no. Apa tuh? Cing dia ngedek amunyin ci pendidi nih. Gelang. Ini coba Bapak. Oh, jangan nak kurang. Oh, igen. Yang. En. Yang. En. Nyohnya. Apa bento? Oh. Koda. Yes, 1 second. Setuju. Konsepnya. Nyang. Si mesawut. Nó là đi cho mơ suốt cho một bằng nhang nè. Mua. Oh nyemumu. Nhìn đánh apa? Đi lại cho một món này. Bodoh cing amon ulang. Nó là nhua. Saya nak masakan matakon. Đúng rồi không? Nó nhang nó sẽ người ít ô gần ít chẳng ai. Mua. En. Tôi ganti tu buku mana? Beb. Mẹ. Ada cara munyin kiri usak dia. Nó này nó chờ rồi. Beb. Mẹ. Nó ẹt đó nè. Nó mình nó ăn màn chi không? Begitu. Bawang kodo. Mẹ. En. Nyoh-nheh. Sao chắc là jangan Sao kurang ni? Nyoh-nheh. Begitu. Mus jangan maju. Mus baju. Mak baju. Jangan lampu. Oh, lampu matiang. Seklek. Kletek. Kesaklar cungih munyin. Kletek sing seplek. Lo, nyang nyungi mà jangan lah siap nyungi mà semua. Masih ada siap cungi. Soal sakit em như Pak. Siap cingken. Siap jalan. Semang jam 5 jangan berdundun aja. Oh, si dulu kan? Oh. Cingken pada siapa? Belum Mungkin siap tuh, tapi ugun cuma di mandor rahayu aja. Sengah. Cingken. Aduh, apa Ini sih candok nawang. Biasa nak berkeluarga suami istri sah kan ngapa Bungun si penanti itu cang pikir cang. mulai macam sedih nengok. Adi gitu. Baratnya aku orang pas yang makiman. Tadi sedih. Sebab pernah. Adi sebut Jangan selalu oleh yang dimakan buron jangan maksudnya melakukan malam pertama jangan lihat.